1, 2, 3. Aste. Baby bro, baby berjumpa ni video. Kani hot kadai ka video ka bangin ni kendo iki artis bro hot dan tak jipan kre ya ka jigroi oste ngara mentai ba nil nang ni umpling. Ida ong ban wan mentat bisa ngintip. Pe ni video pandakut ngini ap nil. Hai dan pedin lawan nang tangin sia lek no. Ai, teidus. Good record. Say hi to the people. Ni lah gaya lo. Hello guys, kemana sok kamu? Coy, ni di Balil. Ini mi nang ni mentah nang ni Selong, nang ni napa umpling. But you know say Balil di tu alam. Ini lah support join ni shoot your music video Oste. Bisa berokhat video page lo berokhat 1 million views mah. Dia million abot mah. 5 million views, 10 Five. million views. But kaning lagi jing roi bingin shot Christmas sama tahu sendiri mah. New Year tu. Let's say New Year. Tahu pe ni video ada pendekut. Wan ngin saya Syamar di sejuai. Chal. Chalo. A few moments later. So kumno kata ka syong kali kulai sini sejuai ngasulo lakat ka akal syong kali kulai ternyata kali serok sini. Kadang si Abro. Kalau menya kali ban syong kali ni momen kesngi laksa nak kami exercise nak kami gym. Suki ni kau ni deh. Suki ni kau ni. Kalau perlu jual sengi terakhir lah iksalat nak kami gym show. Keliru siput saya apa sunangan. Dangan telajak senan lah sami senan show teli. Yang ni kalau kata ru ni kerman bahkan ni kejing LD jungi kalau bersisok. Kalau ni lah ni kendu hiji perlu perjual sengi perlu sedih. Saya jumpa wan sana itu. Saya lah deg-deg banyak kendor nak. Enggak. Ni. Tang nak Le official benin tu ada bawa ni. Bukan tak bisa dah. Le official mentoy ya. ni dia lalu betak pudar terus. Le official issue. Mereka ni sumi bila kador sini sebab lah tak pudar pum. Sekadar shoot video sebet lah ko kan. Apa di pudar nang ni. Hai. Oste tu teh. Oste. Joy. Poi juai entah. Sekali wajah kah? Hoi. Okey. Toh. Oh, okey. Okey. Kalau. Sudah terkalah. Ini betul baca lah. Di. Toh. Toh. A few moments later. Diong ya nanti. Hey, kami menteri ni. Di menteri sebenarnya siapa ni? Siapa blog bang muku priman siapa ni? Jual. Ma. Ciwan di indoor stadium Kim Stadium. Stadium. Ma. Ciwan di ke indoor stadium Kim Siang? Indoor stadium? Ni. Oh, lawan le ni kerja ka. Hai. Lawan ni kerja ka. One eternity later. Dengan kong. Kong? Oh, tunggu nanti kong. Ya sudah. Di kong ni, kalau di kong ni. Kalau di kong ni. Jangan ini. Dus, kenapa kena kena? Kenapa? Oh ni di jalan rotir. Ini seperti sana. Bang liwat sebenarnya. Ni tinggal liwat dan kena sana. Wah, naik perkara ni wansan ni liwat dan kena sana. Tambah polisi pun berkata ke jingwat dan tijengi kalau berjob. Ni liwat dikenal kan liwat bersembunyian. Bila iya benar. Iba rekod kong. Lajur samping kena.
lagu ni ya. So kini kita ke indoor stadium Kimusnyang. Finally ngilalap. Buat hang ni ngatrai hapok gidan ki artis repair. Kita hang taru nang makla gide ki di YouTuber hi gide hang ni di jelau dokter nang makla. Te bat tu ba Nil. Nil dos. Ay lale freak ba Nil. First impression ba? First impression. Tip top dos, tip top. Natalah si England. Takebut. Pik takebut. Ni kini dikebut election. Makanya kini kedur kandidat. Aku ni kan. Pi biang mat jebok tu em. Lipat i dang wat teh. Dang wat. Ih, dos. Hai. Ini lebih dos menaikkan. Hai kenal pelajar. On the video we have the Vino from Cheong, and on the screen we have the barcode free man with a makeup of 70 kilos. And on the left we have the Zokmo. Okay. Hi. Hello. Nani happy na. We have the Jelau Dokter, the makeup artist, Manahan, Ivakat Salam, Florentina, and Butler, and the Cheong team itself, and the owner of the video. Thank you Pak Vino. We have the Kong Traj, the Butler, the Bat Joy, and the Bat Jalai, and the Vino, and the Baloy. Right? This is plastic barcode. This is plastic barcode. Labiang. Okay. This is plastic Zokmo. Oh, there. Tahu hari ni kita ada lagi dulu bola berkait ni kita ada makeup. Kita penting hari ni pasal komen apa mana bakam stay. Memang ada makeup nak. Ada benda iler mah. Kita penting kita ban. Mari kita handsome pa. Ni dah ni berkait kini diki nak kalian Jelau Dokter. But kini kita perlu kita jogi badan hang ni. Kiban man ai bam kiban besar ni kini kebat. Ini sekarang kena ini kebang bang. Kalau gila ban shot, harus kau berdai. Tiba kena ru ini ki dancing lesson katu kat ni. Kalau gila ban perform harus kau berdai. Suk mana nak make? Kadai. Ngarang kuat jom kuat. Entah. Ti Hoste. Kayak specialty jong pi huan ra kan ni kesni. Dah bentar pajak jong ni. Ka some reaction comedy mah. Oh entah. Let's see mah kapag ban jasibet. Adi subang sasa. Tah. Pingin sanang ya isu sibet bikwi juiru. Ti kapor kala nang ya ti bat kapor kala nang kli. Kanang san. Bat kini ki beri kala nang pho. Kiwi kila nang tenro. Kiwi. Berapa sarjar? Ti mesti nak bangi poi kum makan ni kapor borok sejak Ngarang tenat bangai duduk pas time ba.
bakut Freeman. Mana akun Freeman. Nomor sama. di lagi tiba kiba. Mangi itang partai sosial media tu mah. Kaya kajulong ngam nahi. Ngai kenui phi ngaso ngai kenui syurukan. Oh ngarok kay ngaso mi kedua mitap ngapan. Dai, langsung kan ni saya sabita. Em long. Amitap tidak amitap lain dong. Te senang pet nang ni syahmat kendang dan susu kiwi ki artis ki YouTube artis ki jongi ki bangi ngendang kendu. Kidang bun ba sopo. But kani kedi na bata kawi ke jingruai oste ke mga lai thui pi kamne. But kini barok ki dan hang ni kini perlok hani ki bidang lik. Mentar ngili pamja. I'm the bartender. And it's free. You can have the club one also. Adi. Show us some skill. Some bar skill. Mình đó. Ada vino. Men ngabam sibon masuk po ta. behind the bars, behind the bar. And we have the Chota DJ Wanchan. Chota DJ Wanchan. Meban. Para DJ Wanchan. Para DJ Wanchan. Ani kerja? Jangan ni. Terbianglah performance jom pi. Continue se. I'm not good in front of the camera. Nah, saya cuam tak. Toto cuato. Contrast in the making. Process of making contrast. The first step is you need to be handsome. Hey! Oh! Hey, contrast. Tu kamu make up yang boleh arsin. Kau ikut television rang nak mana? That is a very good question. Question belum ba. I have to go deep. It's my turn now. Wait. No, bro. Hey! Para bersyud dah. Para bersyud. Jat bangi lah ya wan lang dulu mana ya. Tinggal apa hidup ni bentar bingi haban mi Ramadan manisha. Kek jik sama kudu videos. Bong ah. Kumbok ngai pi ni wan sini ben sok mau. Tasin ben sok mau. Yang mana? Bomba main nyam ini anu dum cuk. Kila persang move. Ayu. Banteni kita bak azumi. Ngate beri blind mate yang nyam blind mate. Yang mana? Keren ngarung suy hap. Yang nanti ngala praktis sih gitu kan ya. Tinggi sipek di balak beni ni mo. Yang bomba mate mah. Bentar. Liki yang ni berokhay ki don hang ni hadir berokhay ki artis oh mana ni YouTuber sang ni. But mentangin ya mi badan no bani show skill bani shot kan ni. Bani ki jumlah oste pe kate ente la bu tu budak bahe ba. Buteli bantai bat kini di jaka dengan ya begini shot hang tu. Bat kini kadang don ke photo shoot hang ni ya kita ki kong arut. Bat kadang hit bah kayong. Ke bakal hadu bendala. Hadu benda ni ke video ni ke syang baik. Yes. Ha? Bisa mana? View. Ha? Di bawah ni gila ada pengkremat dia kawan kamu merokok. Bat nangit kita borok pelabanya. Kita ke jumpa kaya tu ke makan ni ke sini, bentar ni ke sini. Begitu pagi sini tu Ni try ke best tam. Okay. Best tam. Tak, players no best tam. Kita continue iru best tam. No, kaya ada open dekut. Kalau jumis ya kini ke jingrai kembang ke ban submission. No.
Babon bahang do mane ti jing krek krum jing shat ki babon bha te bat kadai ka rukom pendek biang rukom ka bedai tha ka biang bha tin ring fa ban pini thui pi iwi long kmi nang ni juai ibala ai ki jing kersan da betai ni khna samla ki bedan hang ni kumju mengi ki bedan bentah hakani ka oste ting fa ban pini thui pi ni wi long kmi nang ni juai ko pilaban yasam khniat ni ki jing yo yi ki jong pi ba ki jing ai mesin ki jong pi kum kalong kmi ya kini ki khna samla pa ni ba. With due respect, I already have a husband. Oh, hi. Nawan sini lan kau interest pak ni parti ke untuk support dia nal tu bukan yang betul ni dia. Kena ni. Kay ba penong ipi menta ban wan ban wa binu hang ni atau kamdi bi pi pa ba undan benta bat ni hang ni bi ni sharp. Không qua rằng thế thì nó sẽ còn nào nó qua sẽ còn nào Ti kalong kiki ka ba sungu tenat ba ai mensim company kalong kami ki wan lah kini jaka tram makan light ni ki ba sniu ti om đẹp lệ hôm qua của vino tali thổ mà đẹp lệ hôm qua của don peri mà lệ party mà lao cái sau lại lệ om đẹp lệ hôm qua của slia kena ani tang hôm qua don đẹp thật và màn party to kong trash kum iwe ilong kami iba dan ki jingit kli na mata ka imlang salang ke pi kwa banong ki ki nong pek ki jongi ki ban ap kni lenti dik ya kani ka jingwai rapper eh nice to di dus kami ki kedus but ni kebang ha di dan benta but aku pi pen pek ni ap kni lenti kini jingwai ki ban submission kalau dan benta but ni contrast di contrast ke pi ka penong dan ki nong pek jong ni thau ông aku ông section ba iba code freeman along itu along natural vlogger te sa nang ya krishan shu ini kumju ro ibro ki youtubers hami kali kanang ba hakwe kisni nam putru kumno ban kram seperti ya to kisini tangoi mu penong ke ki jing sung pi ba yawan lang kumni bro khoi nasnya hukum belum get together along ba itu te kalong ke ba long ba nanti dia betai pi betai situ comment section betai di page itu phim satu benar pi pe situ tu dik cilewe ngayong benar lah menganti kok lang bersih to ti kadang sini mening ko nga bani kendu kini balik bumbu bagi artisan ni ti ai jing kersan dan tajung ni natural actor way but newsnya ba internet but kunju ni khmat tiba bantik newsnya undang rehe PVP kita ada newsnya mau stay gitu tu akhirnya natural ti la bidang kwa ban yo beauty tips ke bebas ni contrast David kwa ban yo beauty tips nai kontak renga I'm not interested sa kontak hi shaki balong interested I'm not interested tahu sepet jadi video jadi shot di contrast kenang berpin nang ban shot ko mai happy Christmas ke New Year ke banwan ke shot ro vlog ha jonga tek na shot ko dum ya dan hani menta badi Jesse inong roi jong kanika oste hang ni te I'm privileged bandan bentah ni ke jing roi sebelum he consider ini One more ani sip ya. an kering first time mai kendu Jesse hang ni ki jing roi jong i ki banga la jubut na du musha muswa but hoi actually I tell you stop I tell you one thing dan kuih ka dummy channel lam bang I use nanti kita kemau yang follow teng kuih channel which you subscribe to kita ngasih backup EP dan menu negative comment seriously so which means nadu musyaru I've always supported you silently in the
backdrop. Why silent mode? It's just that I admire. Thank you so much. Oh, ya kayak gitu ya. And kayak apa people apa yang kita expect nak kita juga aja sih. Ang banya doon lang umirus. There's that positivity, and especially at this time, we're all going through something. At least the song pada kan banya lang men aim gitu kan. Yes. That is the feeling it was. Malaysia one. And we're looking forward. Thank you for this community. Kita people wan ra lang puni wakai, and we're looking forward for more. Yes. Wah. Wish us all the best. Thank you. All the best. Isu ko man dan hang ni but idani natrai baru na VB tu bhai And Pak Kurt Freeman ru itu karai. Ti idan bentah hakani ke jirwai pila mai chu khnyak ke jiron bentah VB jirwai Nga rap kani Shirai but Rai ru tuk tak and kani ke Shirai kani Shpang ba you are tired of the accusations nai samlai the filangnya fishong met oste rumut whatever Dari tuan to Andri bat kani kesin peningkong man kendo ya idani Iba Kurt Freeman ru first time and Srotana nahon kendo ini. Ti bat kum juru Andri nakata kani kesin peningkong man song pidap and I jengkersan jongpi namenta jong idani batru yaka ile khanang ba nang ni sakmat ngindang ikiu kalong benta bi ile kalong karwai ketem keput any kind of content that we create khanang bakan long kejing kerput ba jong pi bakan long kejing mentor jong babon mo And kubli iba Kurt Freeman ru ba iladon bentalang kani ka oste and jadi ba iladon ta tikna lahir ba. oh ya bi badan bi dos bi dan lang barokai di kasi sa nga kwa panay kubli kapang ipi artist barokai berwa ya kani BPI bentalang ini barokai dan benta Kumishibun and all the best. Kumishibun Hero. Thank you so much, Pak. Sa comment na po, namta jing Dani. Comment namta channel Jofi na. Impassionate ke? Oh, stay beside. Lihat ni. Ini borok hai kini ki model ki everyone nang ni download nado Eve, nado Jovial, Frontina, ani manha. Kaya kami pipa malong na kani. What do you feel about this event? Ya kani ka music video kemenangan. Nanti kau setelah dua nomor babalik ayok kunjung di kini barok hajam an semua ngam nang berbatai hadian kan ngam nang berbatai. Best pelatnya. Tak Jovial? Naso kembali red carpet, Met Gala, and then I met all the celebrities of Shillong. It's like so amazing. Best pelat sebab kilong friendly, kilong lihat bahaya. So bar kau kilong equal, baik kia keren, kia sana. Deh kalau kau ikan ibu sultanat, but kani the first music video mengalir, hu bangan yo lihat biang. Saya caught. Yes. So Florentina. Nanti ngai ko ya kedua ikini barok hajam ngandang buat cerai mon ngandang wan hang ni ngalok baik marway dasar kalau berkat ong ni ngan song marway ni kedua ni sama dari kedua ikini siapa dem. Oh my god, nice to meet you. Nice to meet you. Mga kacang. That's so nice. Yeah, these people are awesome. Yeah. Domanha. What do you want to say? Oh, so zoom on me. Hi. It's a great opportunity. Honestly, like for all the creators of Meghalaya to meet getting one platform, I think it's the first time. So I think very exciting for us, Ruta. We've been creating for years now, and then finally we got to meet our fellow creators. So I hope this music video does well. Yeah. So, what would people expect? What can expect from this song? From this song, I think it's a party killer song. Yes, party killer. People are gonna break their leg to this song on New Year's, Christmas, and any celebration. Yes. Again, 1, 2, 3. Head on the floor. Oh, nice tagline. Nice. So We nice. do one more. You got Head on it. the floor. Still Oste, stick on the floor. rolling. 1, Let 1, 2, 3. 1, 2, 3. Head on the floor. Yeah.
Austin, hey, Austin. Laplat ke tu? Austin. Yang serius ada itu Jepang. Nay dalam ni baik bakut. Pang sud mentah lagi bakut menang. Kapon nak share. I code, you code, you people just code what I just code because I don't know how to code. Thank you. Just follow code, he's just code you. Kau pernah make subscriber bro kan jelo 2 3 lang lo siya. Yang sama, yang Shuwan hindi mo subscribe. Kasi yung Shuwan. Lechi. Ya siya iba Ferdinand. Gaman mana lu? Ijang PC aku. Yang tarik. Ano kung to kerteng yan dengan subscribe. TikTok. Hey, TikTok. Susunod ni lang ni ka music video. So hindi ba Shuwan mo one tu? Hindi ba lang enjoyable? Kalau sa man ba? Kalau work ka dari Shuwan sini. Benda part dan performing ni. So Kabani kong duk kali ko basta nagubangin kong duk pa. YouTubers. So kaban. Yes, mga araw kong duk. Thanks to One Chan. Thanks to One Chan ya. Thanks to Jesse. Jesse Lingdon. Ni dan hang ni mentabat inong penduk-pendiang jo kali kijing luai oste DJ One Chan ngatry borok na pipi itulut. Di agak sini bening kong mayo may trilang bat libat ngadap dan jik songo ko bakraw. Ban pipi wan ra kom kini platform. Kajing sisa kadai kijing force ni la si ni content creators nang ino jela bandar company but he made that possible. What do you have to say? Kung ketika long im jongai long namar ngasup no dulu pas tang sina YouTube tengah shoot baik kini borok YouTuber sem long baik like ke dream jongai kin bang long unite borok kini YouTubers dia don kibun gitu bos ngamla bang patang wasnya tang balai I love them all wasnya balak ngamla bang patang balai kene long presentation long for them too for all YouTubers long ban I miss him long keep growing keep working hard success Kadai. Tiba ban ka kubor lese ka ba laban ka kubor ka ba kung santa mani kadai ka jing teli ka jing kersan we pa. Thank you so much for shibun ki island ti ta ka we yaki viewers ki jongi kay ka bigi can expect na kani ka jing right na laban share. Chạy lệ man support ban kersan we tanggatai im jongi YouTubers Indonesia hani ko dia na jingwai ki berkoi tri hani di ba jongpi te pilatip ke ban le so you know what to do Ti kay pa ka bigi kin yo ina kani ka jing right. Ini baru lagi all in one YouTubers pakampau favorite jongpi kala dan hani plus long kam unique ke konsep of long different bahapa meklia long kibonis after my best from everything but everything ki Kulishibun ne bat nakaliang jonga nakaliang juga ni bapet yung baru fight. Thank you so much Kulishibun ne ini wasnya ingat tenang ban keren bahama Mele ring langsung tu ya ke message bagi bidan keluar bidan dan dajun Kulishibun ne na benta ki jing penbiang hang ni ki babun ma ki badan behind the scenes no ki camera person ki babun ma but kawe ni kita ki bakong santam ki ba niyo hakani ki sengi kade ke makeup na try bun pring sungi la style hidu kade kaniru kade na ke makeup jong kini ki nam hang ni Hello. Myself Dari Hazel. You can follow me in Instagram account and please help and follow me. It'll be very helpful. Thank you. Ni ai ngu Kulishibun dari Hazel ya ka makeup jong ki PPI but ini kong ru kumni la long nomor lahir bah kandur kadar hidup layo pana bino te Kulishibun. You're welcome. And please yarap ai jing kersan jong ki da bata jong ki bat tumbu ini piwe nang ni mo. Thank you so much. Ngai baru aklai ka tu ka jing ben kre ben krum nang ni na po kani group ni ka team nang ni jok oste bang ka IPBP pen ya apni lenti na bata ni jirai ni patim lanu kan release ni la kala release na semua kali ngapa description mo ti baru hai ki don hang ni kini ki badang shoot menta ba ki dang don shoot menang wan nang ni sakman de sesian Kulishibun PP ini ke video but kini perlu ki badan nang ni baru hai ki ba ki ai ki jing kesan ke jong ki kini baru IPBP YouTubers
kini content creators badan lang hakan ni ke video bat nyai ki sungu dan benta jong i one shan bat ke timi brok wei lai lat ni akum kani benta ni dan benta lang brok hoi mo di kenmau bingi ne brok hoi ni long kaweng ni teli begini kentiu lang ni wei kuma i persang ban le nak ni ke video mo seisen komisi bol kutai sa referan rani nak ni ke channel Code Freeman ni sei syam biang bat bat hi koi bat ke video komisi bol That's just it. Sama. On 1, 2, 3, oste mo. On 1, 2, 3, oste. 1, 2, 3. Oste. Oste.